Čuli smo kako je bilo vreme, a vreme utiče i na vinograde. Ovogodišnja berba u vinogradima, kako se očekuje, biće najbolje u poslednjih nekoliko godina. Zasadi su, kažu uzgajivači, najzad počeli da odolevaju velikim vrućinama. Osim suša, koji su još razlozi za to što su prinosi prethodnih sezona bili slabi? Zbog čega Srbija proizvodi upola manje vina nego što bi prema procenama stručnjaka mogla? Koliko se može povećati zarada vinogradara? O tome razgovaramo sa profesorom na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Dragoslavom Ivaniševićem, koji nam se u program uključuje preko video linka. Dobro jutro. Dobro jutro. Profesore, prošlogodišnje berbe, kako su prenosili mediji, bila slabija od očekivane. Jesu li prevaziđeni problemi iz lanjske sezone? Da li je zaista izvesno da će ovogodišnji rod biti najbolji do sada? Vinova loza jeste biljka koja dobro podnosi različite klimatske uslove, pre svega nedostatak vode, odnosno sušu i relativno visoke temperature koje smo imali prethodnih godina, pa i ove. Što se tiče prethodne godine, odnosno prošle godine, ona je bila izuzetno topla, tako da je ostavilo posledice čak i na vinovu lozu u smislu nešto manjeg prinosa i nešto ranije berbe, ali na kraju ipak ispao relativno dobar kvalitet. Što se tiče ove godine i trenutne situacije, klimatske prilike su bile dosta povoljnije, osim uslovima da smo imali pojavu poznih prolećnih mrazeva koji su donekle uticali na smanjenje prinosa. Kasnije imali smo nešto kišovitije vreme u periodu cvetanja, što nije dobro za vinovu lozu, te je i tu ponegde prinos malo bio koje nisu ostavile neke velike negativne posledice na vinovu lozu. I u toku jula meseca smo imali jednu ipak umerenu situaciju sa relativno gotovo u većim delovima Srbije sa određenom količinom padavina, što je negde bilo i dovoljno za vinovu lozu, tako da sve ovo je dovoljno do toga da za sad je situacija u vinogradima relativno dobra i očekujemo berbu koja neće biti suviše rana kao prethodna, nego negde bliže višegodišnjim prosecima, samim tim se nadamo i relativno dobrom kvalitetu. Sad, ako su vinogradi postali otporniji na suše, da li je to zato što se grožđe samo prilagodilo ili su negdje uzgajivači počeli da primenjuju neke nove metode koje su ublažile posledice vrelina? Da, pa vinova loza generalno dobro podnosi sušu, možda i najbolje od svih biljaka koje se gaje kao kulturne biljke i zbog toga za vinovu lozu jesu istorijski gledano bili predviđeni neki tereni gde druge kulture ne mogu davati ekonomski opravdane rezultate. I vinova loza voli dobro zemljište, dovoljno vlage, ali i u situacijama kada to nije, ona daje dobre rezultate. Pored toga i adaptacija, odnosno prilagođavanje agrotehnike, zatim prilagođavanje sortimenta i pre svega loznih podloga dovode do toga da vinova loza može još bolje podneti ovakve klimatske uslove. Dakle, odgovor jeste da i vinova loza dobro podnosi sušu i relativno visoke temperature, ali i vinogradari su polako počeli da menjaju agrotehniku i da se prilagođavaju pre svega u izvođenju operacija zelene rezidbe, drugih agrotehničkih mera i polako moramo razmišljati i o adaptaciji sortimenta i naravno ono što još jeste bitno polako da počinjemo da razmišljamo da i navodnjavanje u vinogradarstvu treba polako uvoditi i razmišljati o tome. Upravo sada ste spomenuli agrotehnike. Koliko su domaćim vinogradarima dostupne savremene tehnike i tehnologije proizvodnje? Šta im nedostaje i zašto? Da li im je potrebno više novca i postoji li još neka prepreka? Naši vinogradari su, moramo reći, zaista dobro edukovani, prate situaciju, tako da se u našim vinogradima, kasnije u vinarijama primenjuje najsavremenije tehnologije. Dakle, tu apsolutno ne zaostajemo. I ono što jeste činjenica da je vinogradarstvo relativno zahtevno po pitanju investicija u početnim fazama zasnivanja zasada, formiranja vinarija i u tom smislu vinogradarima i vinarijima treba jedna značajna podrška. Ovo je
jedna vrlo profitabilna i dobra kultura, odnosno ostvaruju se jako dobri finansijski rezultati, ali je potrebno da prođe određeni niz godina, te u tom smislu je potrebna značajna finansijska podrška ako se kreće od nekog samog početka. Bolja je situacija ako ste u prilici da nasledite neki vinograd ili vinariju, i u tom smislu je nešto povoljnija situacija, ali posle nekoliko godina kada se formira vinograd, proizvedu kvalitetna vina, ovo postaje zaista vrlo rentabilna, profitabilna priča, ne samo da se bavite jednim lepim proizvodom i lepom biljkom, nego ostvarujete i značajne finansijske rezultate. Sad, da li, profesore, svi ti problemi utiču negde isključivo na količinu roda ili na njegov kvalitet? Da li trpi kvalitet grožđa i vina iz Srbije? Ne, apsolutno ne. Dakle, što se tiče kvaliteta i grožđa i vina, Srbija je zaista, ne da ne zaostaje za svetom, nego je, možemo reći, uslovno rečeno, među boljim zemljama u ovom položaju. Ono što Srbiji nedostaje jesu količine vina, s obzirom da je Srbija neto uvoznik vina, dakle mi značajno više uvezemo vina nego što izvezemo. I pored toga što imamo zaista povoljne klimatske uslove, dovoljno slobodnih površina, lepe ekspozicije, gde se mogu gajiti vinova, gde se mogu podizati vinogradi, prostora i na domaćem, a i na inostranom tržištu, opet nemamo dovoljnu proizvodnju po pitanju količina. Dakle, što se tiče kvaliteta, tu zaista s tim se možemo pohvaliti, ali količinama, nažalost, još uvek nema. Da, šta je potrebno kako bi se povećale te količine i kako bismo povećali samim tim i izvoz? Pa, pre svega treba se orijentisati po meni da pre svega smanjimo uvoz, dakle, s obzirom da mi pretežno uvozimo vina slabije kvaliteta, a nešto više izvozimo kvalitetnija vina, s obzirom da je naša domaća proizvodnja zaista na jednom vrhunskom nivou i u tom smislu ima zaista dosta prostora. Šta je potrebno? Pa evo, nemam tačan odgovor s obzirom da je potrebno podizati nove zasade vinove loze. Investicije u podizanje zasada nisu male, ali su ipak manje nego neke druge voćarske kulture. Pored podizanja vinograda potrebno je obezbediti odgovarajuće preradne kapacitete, savremene tehnologije, što je sve dostupno finansijski zahtevno, i nekim mladim vinarima, vinogradarima koji se odlučuju za ovu proizvodnju, ipak je potrebna jedna stabilna podrška, jer nije baš jednostavno sve ovo isfinansirati iz sopstvenih izvora ako se bavite samo poljoprivrednom proizvodnjom, te jedna kontinuirana podrška finansijska je sigurno neophodna. Dakle, mislim da su ovde negde mogućnosti za povećanje površina pod vinovom lozom, a samim tim povećanje količina vina. Prva oznaka geografskog porekla vina u Srbiji uvedena je 2015. Prema sistemu Evropske unije. Danas više od 120 domaćih vinarija ima vina sa oznakom geografskog porekla. Na kojim se tržištima u svetu mogu naći vina iz Srbije? Da, pa evo, oznaka geografskog porekla je vrlo bitna, dakle da to je ono što nam garantuje potrošačima da su vina baš sa određenog područja, da imaju određene karakteristike. Srbija je 2015. godine prešla na novi sistem oznake geoporekla na koji prelazi i koji do sada je prešla cela Evropska unija, i to je takozvani romanski sistem oznake geoporekla. Ranije smo imali nešto drugačiji sistem, ali ovo jeste jedna osnova da se tržište vina, da kažemo, standardizuje i da potrošači širom sveta imaju na raspolaganju isti način vrednovanja vina, te da na taj način mogu da izaberu najkvalitetnije i najbolje vino, dakle ono što im odgovara. Dobro ste rekli, dakle u Srbiji je otprilike negde oko 120 vinarija u sistemu oznake geografskog porekla, što sigurno doprinosi izvozu vina. Srpska vina se nalaze na tržištima pre svega zemalja u okruženju, zatim značajne količine vina idu ka
evropskim zemljama i ono što se u posljednje vreme otvara je tržište Kine, za koje smo mislili da će biti tržište namenjeno za masovna vina, nešto slabije kvaliteta, međutim pokazalo se da je ipak tržište koje zahteva vina bolje kvaliteta, vrhunska vina i ne tako velikih količina, što opet odgovara karakteristikama srpskog vinogradarstva, s obzirom da imamo veliki broj malih vinarija koje nemaju velike kapacitete, ali proizvode vrhunska vina. Ali su ovo tržište na kojima još uvek treba raditi i ono što je vrlo bitno, moramo raditi na jačanju oznaka geoporekla, odnosno na njihovom marketingu, da sami potrošači kako u Srbiji, tako i u inostranstvu prepoznaju značaj i kvalitet vina. Dakle, ovdje je potreban po meni jedan marketing usmeren ka brendiranju same Srbije, odnosno promovisanju Srbije kao vinske zemlje, a kasnije kada se to uradi, svaka od vinarija će imati prostor i mogućnost da se pozicionira na određenom tržištu. Profesore, naročito dobri prinosi ove sezone se očekuju u predelu oko Niša i Trstenika. Da li su to zapravo najbolji regioni za vinogradarstvo u Srbiji? Pa vidite, u Srbiji je rejonizacijom izdvojeno čak 22 rejona. To su posebno pogodna područja za gajanje vinove loze i svako od njih jeste specifično. Dakle, ima dobre karakteristike po pitanju zemljišta i klime i može dati da je dobar kvalitet vina. Apsolutno, područje koje ste naveli jesu jedna od najpoznatijih u Srbiji, ali tu su i druga područja, tako da zaista ti možemo da se pohvalimo da u Srbiji možemo proizvoditi i proizvodimo zaista vrlo različita vina sa različitih lokaliteta, različitih područja koja imaju vrhunski kvalitet i to je, da kažemo, prednost Srbije što na relativno maloj teritoriji imamo veliki diverzitet i vrlo raznovrsna vina. I šta kažete vi? Šta treba učiniti u ostalim regionima da bi se vinogradarstvo i u njima više razvilo? Pa, vinogradarstvo, evo, ako posmatramo u zadnjih desetak godina, po određenim rejonima se štite oznake geoporekla. Oznaka geoporekla ne samo da je značajna zbog samih potrošača, nego ona negde povezuje i same proizvođače, jer prosto su, a ne mogu da kažem primorani, ali se negde moraju organizovati i moraju zajednički nastupati. Evo, ako ćemo recimo pre 10 do 15 godina Šumadija je bila recimo jedan možda pokretač razvoja srpskog vinogradarstva, potom neke druge područja. Trenutno mi se čini da je Fruška Gora najbolje organizovana i da tamo trenutno ima najviše proizvođača koji su u sistemu oznake geoporekla, ali zaštita oznake geoporekla je u toku i u drugim rejonima. Do sada je, ako se ne varam, 13 ili 14 oznaka zaštićeno i na još nekoliko se radi, tako da to je jedan, da kažem, pokretač pre svega i organizovanja proizvođača, ali i organizovanja i prepoznatljivosti od strane potrošača. Profesore Ivaniševiću, hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Hvala vama. Kratka pauza, pa nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite uz RTS.